Amaina ninze owekitiibwa Yudaya Babirye ndi Minister mu office ya Kyabazinga ate era ninze Executive Director wa Kyabazinga Initiatives ekitongole ekiri mu office ya Isebantu. Olunaku lwa leero tuli ba mukisa nti tuli wano ku lw'omulamwa gwa Isebantu ogw'okulwanisa ekifuna amabunda mu baana abato ate era tuli wano nga tuli kwebuuzaako ku banaife abali kujja okutambuza omulimo guno mu byalo eyo. Olwaleero twategeike nga tutandiise okuba nti twebuuza ku bitongole ebyo bwa Kyabazinga okwongera okuta amaani n'obukodyo mu pogulaamu y'abasaada n'empango. Abantu bano ng'abo bwa Kyabazinga abawangaala n'abantu ku byalo twolwaleero twese abalangira 11 twayeta n'abalangira ab'amagombolola ga Busoga era n'abafuzi abalangira n'abambeeda ab'amagombolola ab'amasaza n'amagombolola ga Busoga. Tubeese wano nga tuli kubeebuuzaako tuyinza kukola tutya okuba nga tubita mu bwa Kyabazinga muno okulwanisa ekifuna amabunda mu baana abato. Ng'abo mu Kiidi Isebantu akulembeiremu omulamwa guno era ng'alikoba nti abasaada n'empango tuli kwetaaga abasaada okwira mu bifo byaibwe babe n'obuvunaanizibwa ku maka aye nga Isebantu engeri yali kukyendamu nti tuyambe ku abasaada okuba empango. Omusaada okuba empango kitegeeza kuba na buvunaanizibwa, okuba n'obuvunaanizibwa kitegeeza kuba kunaakasente mu mpale. So tuli baba yatukoba era yatugalagira nti oyisira tulite kukumakinga sure nti abasoga balwanisa ebintu ebyo ebikuleeteranga abaana okufuna amabunda nga bakaali kwetuuka. Namba ndala mukyo y'amaka kuba nti gadobonkaine n'abasaada okubulayo n'abaana ab'obulenzi obutakola mulimo gwe bateekwa kukola ogw'okukuuma abawala mu luya lwaibwe. Era n'obuwangwa bwaife n'enono mu byalo eyo buli kujanga busebengerera. So abasaada mpango mulamwa gwa kwizaawo obuwangwa bwaife n'ebisa eyambaku abaana okuba nga bakuzibwa kyalo ate era abaana baaba nga bavaamu omulamwa. Kitegeeza kukuuma butonde n'obuwangwa bwaife bubenga bukuumibwa bulungi. Kyategeeza kuyamba ku basaada kuta sente mu mpale ng'era baba ekyobwavu akigwireku olutalo. Tuli kwemagaine ni gavumenti era n'ekitongole kya PDM tubenga tuyamba ku gavumenti okumakinga sure nti tulwanisa obwavu mu Busoga wano. Ni programu z'edindi ed'okulima kooko n'okulima emwani. Bujja kuba mulamwa gwa Isebantu nga tubita mu bantu bano betwese wano olwaleero okuba nti buli Musoga ali kukubirizibwa okubaako ni kyatoolamu esente. Buli Musoga ali kukubirizibwa okuba nti asobola okuba n'emmere emumala mu maka. Abaana bano balobe kuba na mulugube gwa kwenda sente ogubatwala mu kukola ebikolwa ebitali by'abantu baana bato. Era tuli kukoba nti abantu bano betwese wano olwaleero baabo bali mu bigurupu bali kuvaayo n'amagezi n'obukodyo bwe tujja okubitamu nga tujja mu byalo eyo okutaawa obukiiko bwa Isebantu Kyabazinga buliyo olwedde aye okubwizaamu amaani abantu babe nti ife beene nga abasoga ensonga eno tuligigemaku n'amaani. Isebantu yatugalagira era yasaba buli muntu mu Busoga nti ekyokulwanisa obwavu, ekyokulwanisa ekifuna amabunda, ekyokulwanisa abaana abato obutafumbirwa nga bakaali kwetuuka kikolebwe ife beene abasoga era nga kikulemberwamu abasaada n'abalenzi. Kale bano bali gano kutukobera bukodyo ki bwe tujja okukozesa gansi eyo okumakinga sure nti engombo dino dituuka ku muntu asembayo wansi. Nga bwe mu Kiidi obwa Kyabazinga buli n'ebika. Buli muntu mu Busoga wano kumpi ali n'ekika kyavaamu. Kale abakulu b'ebika bali wano era boona abandi tujja kwira mu tubeete babenga batukobera tubita tutya mu bika engeri tubenga tusobola
okutuusa omulamwa guno buli ku muntu mu Busoga muno. Ekigendererwa kya campaign eno kya kukendeeza kifuna mabunda kifuuke lufumo mu baana abato. Era tube nti abaana ab'obuwala n'obulenzi bali kukuumirwa mu masomero basobole okufuuka ab'omugaso mu maka gaibwe mu bulamu bwaibwe ni mu Busoga gano mu bitundu bye bakola ki bye bawangaaliramu. So tuli kuesaba buli muntu yena waali yegaite kwise bantu ku mulamwa guno era baba bakutuuseeko nga bakulonze okuba empango ku kyalo eyo okola obuvunaanyizibwa bwo kuba bino ebyo bwakyabazinga byanaceewa aye twidi nti we biba birimu omukono gwayise bantu tusobola okukola ebintu bene twekolamu omulimo twakyusakyusa embeera mu byalo byaife mu kukola ebintu ebitugasa tuve mu kuba mu center tuve mu kuba mu bintu ebitatwongeraku kubanga Busoga gena ajja eti mu maiso nga abaana bali kuzaalanga nga bakali kwetuka titujja kuba nabantu ba mulamwa mu Busoga ate era ni mu Uganda yona abantu babayirenga nga isira balita ku baana bawala na ba mama buli programu evaayo eyogera ku bakyala na baana ba buwala eno programu eri ku bene abatandikirwako okuwa abawalenda ate era bene abalina obuvunaanyizibwa okukuuma abaana. So twidi nti kino kijja kukola olw'okubanga bakabwejumbira bene baba baliko banti nimwe omube mulwanise kiringa n'okukoba nti omuntu mwene yandibaira ali kukola ensobi gwoli kukoba nti akulemberemu okulobera abakola ensobi. Ensonga eyindi lwaki kino kidda kuvaayo kijiire paka ku kyalo abantu betuli kukozesa tiba kusasula musaala wabula bali kukola lwa bulungi lwaki bwa Busoga na bulungi lwalina lyayise bantu ekyo kisobola okubaawo ebiseera ebiwanvu okusinga ku bano banaifa abaida nga bakusasula tikisobola ezirasobola kusasula bantu kwogera na buli muntu mu Busoga. Kale ife engeri etujjo kyekolera bene mu maani gaife mu busobozi bwaife nga Abasoga tuli kubona nga kida kukyusa kwembeera ddala abalenzi n'abasaada nti baba ataswala mutaleka baba kuba nti bamukobye nti akendeeze ekifuna mabunda era yalemererwa twena nga Abasoga twida kubanga tulemereirwa webaleino okwolesebwa nti benda babone Busoga eri abalala United benda Busoga ewulira ekiruyikire ekyokusigala ku bugangwa obw'ekisoga be ayenda abone Busoga